Serijal Tajne muzeja vam daje uvid u skrovite predmete naših muzeja, ali i arheoloških nalazišta u našoj zemlji. Donosimo vam priče o muzejima i institucijama kulture širom Republike Srpske u kojima se kriju fantastične činjenice o nastanku i gradnji objekata, pa sve do njihovih zbirki i naravno depoa. Zajedno sa nama upoznajte na koji način se istražuju, čuvaju, sakupljaju i izlažu materijalna i nematerijalna baština naše zemlje. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske zbog svojih promjenjivih postavki uvijek donosi nešto drugačije. Ovog puta vas vodimo kroz proces izložbene postavke slovenačkog fotografa Jake Babnika, koji je trenutno aktivan kao fotograf, umjetnik i izdavač. Njegova postavka na prostoru na oko 1000 metara kvadratnih pruža jedinstvenu priliku da se istraži više fotografskih serija koje su nastajale tokom posljednjih decenija umjetnikovog djelovanja. O sagledavanju njegove izložbe iz kustovskog ugla, ali i u umjetničkom radu, ispričala nam je Isidora. Jaka Babnik već skoro 3 decenije djeluje na toj nekoj slovenačkoj i regionalnoj fotografskoj sceni i zapravo je izlagao već u Muzeju savremene umjetnosti prije 10 godina na jednoj kolektivnoj izložbi slovenačke fotografije gdje se predstavio sa serijom fotografija Jebodrom i odlučili smo da i na ovoj izložbi također uključimo tu seriju i stavimo je na isto mjesto kao omaž toj prethodnoj saradnji i zapravo ove godine, odnosno ova izložba je njegova prva samostalna izložba ovdje kod nas u Muzeju savremene umjetnosti. Što se tiče samog njegovog rada, nekako on, budući da je formalno obrazovan kao istoričar i sociolog, dosta kroz fotografije propituje te neke kontekste političke, društvene, koje su vezane ne samo za Sloveniju, već i za naš cjelokupan region i za to neko postjugoslovensko nasljeđe, ali ono što je postalo neko njegovo interesovanje unazad 5 godina jeste to pitanje posmatranja fotografije, odnosno odnosa publike, posmatrača prema fotografiji, budući da živimo u svijetu koji je bombardovan raznim vizualnim sadržajima, konzumacija slike se podrazumijeva na dnevnom nivou, ne znam nija koliko slika vidimo i naravno tu su još i era društvenih mreža, Instagram, profili i naravno činjenica da svako od nas ima kameru i da može biti na neki način fotograf. Tako da u tom kontekstu on se bavi istraživanjem značenja fotografije danas u savremenom trenutku i kako mi koji živimo i konstantno konzumiramo te vizualne sadržaje, kako se odnosimo prema njima i uz to šta uslovljava našu percepciju, odnosno kakvi neki naši individualna interesovanja, neki kulturološko pripadanje, neki konteksti u kojima se razvijamo, kako oni utiču na konzumaciju i tumačenje tih fotografija. Naziv ove izložbe je vrlo specifičan i otvara mnoga pitanja u smislu posmatranja fotografije, ali i svijeta u kojem umjetnik stvara. Izložba nosi naziv Pitanje pogleda i upravo zbog ovog što sam prethodno objasnila, pitanje je šta taj pogled znači i šta on provocira i do kakvih nas saznanja dovodi i upravo zato je pitanje pogleda i mi nekako smo kroz izložbu nastojali da stalno provociramo taj pogled i navodimo publiku i posmatrače na neka razna preispitivanja i nadam se da ćemo u tome biti uspješni. Isidora je kroz ovaj umjetnički projekat stekla novo iskustvo i znanje o savremenoj fotografiji, a za nas je izdvojila nekoliko Babnikovih ciklusa koji su prikazani na ovoj postavci. Ne bi sad nijednu seriju posebno izdvajala. Nekako zbog mojih ličnih interesovanja zanimljiva mi je serija Pygmalion zato što se bavi o nekim predmetima koji ima onako kulturološki, društveni značaj. Naprimjer, Holy Land koji se bavi također jednim istorijskim, tako reći, događajem koji se desi u bližoj prošlosti. Odnosno bavi se
putovanjem, odnosno putovanjem recimo Ivana Pavla II. Pape nakon pada Berlinskog zida koji je posetio zemlje, bivše zemlje socijalizma koji su prolazili kroz taj tranzicioni period. Tako da, eto, mislim, svaka serija je posebna za sebi. Bitno je što vaše oči vide, ta najrecentnija, koja se upravo bavi tim pitanjem posmatranja. Ona je onako bila izazovna za postavku, jer nismo željeli smo tu da razbijamo neka očekivanja od same postavke, tako da, eto, možda bi izdvojila te 3 serije, ali svaka je zanimljiva na svoj način i može dosta nekih iščitavanja tu da se pronađe. Nakon osvrta kustoskinje Isidore predstavljamo vam Jaku Babnika, koji je sa nama podijelio na koji način je započeo svoju karijeru umjetnika. Pa u principu sam se ja sa videom i fotografijom počeo baviti zbog skateboardinga. Ja kao klinac, ne znam koje je to bilo, 90. možda 91. sam se počeo baviti sa skejtom, a skejt je uvijek povezan sa dokumentacijom tih trikova. Ja nisam nikad bio baš dobar skejter, ali sam onda se nekako našao u tome i snimio neke, ajmo reći, danas za tu lokalnu sredinu od Vardara do Triglava neka 2 značajna skejt filma i radio neke te skejt fotografije. I kad je došlo vrijeme da idem studirat, tad se fotografija studirala ili u Zagrebu ili u Pragu. U Ljubljani još nije bilo katedre za fotografiju, jer se fotografija učila samo kao predmet na dizajnu. I imao sam dovoljno strpljive roditelje da su nekako prihvatili da ja idem studirati nešto što svjesno neću raditi kao zvanje, kao posao, a to je bila sociologija kulture i istorija. Jer su mene uvijek te neke društvene teme interesirale da bi nekako mogao razumjeti vrijeme i način u kojem živim. Pa se verovatno to može iščitati iz fotografija koje danas radim i ovdje izlažem. Njegov rad je promišljen, tako da ostavlja malo prostora slučajnostima. Upravo zato nije slučajno da jedna serija njegovih radova nosi naziv Top lokacija. Top lokacija je nešto što je kao ideja nastalo nekako usput sa prijateljem i kustosom Mihom Colnarom. Često putujemo zajedno ili idemo na neke izložbe i počeli smo primjećivati taj ogroman trend ili to fluktuaciju skulptura u kružnim tokovima. I nekako kao u šali rekli, ajmo se prijaviti na konkurs, ako prođe, onda ćemo sa tim parama isfinancirati to da mi obiđemo sve te kružne tokove po Sloveniji i napraviti jednu dosta jednostavnu knjigu. Tako da je Miha preuzeo ulogu tog nekog istraživača i da je našao neke, pokušavao, mislim više je to realna stvar, pokušavao naći izvorni greh za svaku od tih instalacija, a mnoge od njih nemaju ni ekonomsko pokriće, kamoli idejno i vizualno. A u samom početku smo odlučili da nećemo kao nastupati sa pozicije nekoga koji će sad moralizirati. Mi smo samo dokumentirali te kružne tokove u stanju kakvi jesu i više manje su svi snimljeni sa pogleda sa kojim ljudi koji su ili u autu ili prolaze to biciklom ili pješke gledaju na to šta je u rondoju. I meni je bilo interesantno jer te skulpture su na neki način slične skulpturama kako su one izložene u muzeju jer ju možeš obići sa svih strana, ali stvar je da u kružnom toku tim skulpturama ne možeš prići, mislim, jer si inače u prekršaju. I cijelo vrijeme smo ponavljali da mi nećemo podavati neku društvenu kritiku, da je to naš doprinos kao k raspravi i to je, mislim, verovatno je to i pitanje neke opće svijesti u Sloveniji, da su onda i mediji poprimili tu seriju kao izlazno, mislim, kao tačku nula, da bi na kraju u Modernoj galeriji, nakon 2 godine nakon te knjige, došlo čak i do simpozija gdje su ugledni ljudi iz različitih oblasti, od arhitekture, krajinske arhitekture,
umetnosti u principu govorili o tom, ja ću ga nazvat, problemu. Mada i dan danas se taj broj ne smanjuje. Imamo sve više tih skulptura koje su neke kupljene po Alibabi ili nešto slično i ne znam koju identitetu one govore. Top lokacija, evo, to sam se sad sjetio, sam naslov dolazi iz jednog članka gdje je taj jedan autor jedne skulpture sretan najavio da će taj njegov kon na ne znam čemu biti smješten unutar kružnog toka jer da mu je to gradonačelnik dozvolio i kao da je to top lokacija. I od tu ta cinizam. U seriji Jebodrom Jaka pronalazi na izgled zapuštena i neugledna mjesta koje su postala popularna i pomalo ozloglašena po svojoj funkciji. To su lokacije poznate po mjestima susreta i javnim seksualnim aktivnostima. To je neki moj početak spoznaje da se u principu bavim potpuno neadekvatnom mediju. Jer sad vi, da ne znate kakav je naslov te serije, mogli bi reći da je to šta god, ili je to pejsaž, tralala, ali sad čim vam ja dam naslov, on utječe na vaše čitanje i tumačenje tih fotografija. Tako da mogu sam ja snimiti stotine tih fotografija, ali jedna stvar koju uvijek ovako spomenem je da nije to samo pitanje rekreativnog seksa ili kako je to, adultery, vanbračno, nego da je to možda čak i problem da klinci nisu u mogućnosti naći svoj stan da bi to mogli praviti na, ajmo reći, primjerniji način. Ali možda je to i ekshibicionizam i tako, ali jedna stvar koja mi je bila bitna je da se ta serija započela sa primjećivanjem tih ostataka noći, znači kondomi, papirići, tralala, dok sam šetao svog psa. I ta neka spoznaja da kao fotograf ne trebam da odem na kraj sveta pa da se vratim i drugima govorim kako taj kraj sveta izgleda, mogu naći u svojoj neposrednoj okolini relevantne stvari. Tako da, mada ne znači da i u neposrednoj okolini nije kraj sveta. Nadalje, saznali smo i način na koji je stvarao seriju radova pod nazivom Pigmalion, u kojima se fokusira na simboličku vrijednost određenih predmeta. Za neke je možda već sam naslov Pigmalion dovoljan, ali inače se radi o preuzetom naslovu o priči od Ovida koji je napisao priču o Galateji i Pigmalionu. On kao kipar ne može naći ljubav svog života. Iz slonove kosti napravi malu figuru idealne žene. Naravno, ta žena u toj priči oživi i happily ever after. A ja sam preuzeo taj naslov kao pitanje za sebe, a onda za moju okolinu, na koje predmete se mi kačimo. Koji su ti predmeti koji govore o našoj identiteti. Za primjer, prsten znači da sam ja udat muškarac. Ne znam, neki verski simbol govori kojoj veroispodi pripadaš. I tako sam onda više išao iz sebe, iz mog istorijskog podneblja. I onda se na toj izložbi pojavljaju fotografije predmeta koji utječu na to šta ja jesam kao Slovenac, pa onda u nekoj široj političkoj sceni, naravno, sa predpitanjem ili predznanjem da svako od nas ima svoje takozvane pigmalione. I onda sam to nekako se odlučio da ću to prezentirati ili na način da te predmete fotografiram u studijskom maniru, što je drugačije od svih ostalih radova, ili da u principu napravim odluku, to je taj predmet, pa izložim predmet. Tu se isto već igram sa pitanjem da li ja kad vidim fotografiju, da li je uopće još trebam snimiti. Jer je dovoljna odluka da to je ta stvar pa je pokažem. Ili možda čak i ne pokažem. I tu se onda nalaze, ne znam, komad Berlinskog zida, pa smo onda posudili iz jednog muzeja u Velenju, pošto je Velenje kao Nova Gorica veštački grad.
ta ideja o boljem sutra i onda ta priča kako su ljudi kako udarnički radili, svako ko je radio 100 sati za taj grad imao je prednost kod dobivanja stana. I recimo onda imamo tu jednu skulpturu koju pravi, ne znam, sad ima tu 20 kesa, ne znam koliko je tih listića lutrijskih koje sam skupljao 18 mjeseci, koji nisu dobili. I nekako i onda u postavljanju ili mjestu gdje je njima u izložbi, namjerno sam odabrao to mjesto preko puta kladionice. Tako da to neko pitanje, to je pitanje i nade i vjerovanja. Ja sam odgojen ateista. Za mene je to da ću dobiti na lutriji pa će sve biti drugačije na istom nivoju, pretpostavljam, za vernika, kao, mislim, idem u crkvu pa se, ne znam, pa će biti bolje, ne znam. Mislim, ne znam jer ne prakticiram, nisam upućen u to, ali, mislim, meni je to, taj princip potrebe za vjerovanjem je isti. A za nekoga može biti ta vjera u bolji sutra, ne znam, hrpa para će riješiti moju, ne znam, ekonomsko-socijalnu poziciju ili, ne znam, vjera u Boga. Why So Serious je naziv serije fotografija koji su nastajale kao rezultat Jakinih studijskih putovanja. To je rečenica iz Jokera. I opet sam je apropriirao da bi u principu se teoretski navezao na jedan fenomen kojeg je obuhvatio Akasegawa Genpei. On je arhitekta bio i teoretičar iz Japana i on je počeo da dokumentira detalje u arhitekturi koji ne služe više primarnoj funkciji. Recimo stepenice koje ne vode nigdje, kvaka u zidu, a tamo nema više vrata i te neke situacije. Da bi ja to malo onda proširio na naša arhitekturna rješenja. Jer bez obzira koliko to sad možda zvuči čudno, mislim, mi dolazimo iz drugog do trećeg sveta naspram tog zapada i ta naša potreba po rješavanju naše okoline ili stambenih pitanja je ponekad vrlo praktična, kao sam svoj majstor, pa ću i ja sad nešto nadograditi, upiturat, dodat. Mislim, ima kod nas tih stvari puno. Mislim, u Sloveniji nije to samo pitanje, isto kao kod kružnih tokova, pitanje Bosne, Srbije. Ako su napisali teoretske knjige, onda ima toga i u Japanu. Za menom u nepovrat. Hvala vama, ekipi. Svaki pogled koji će biti usmjeren ka ovoj izložbi nosi svoj kod uz mogućnost da kroz ove fotografije bude dodatno obogaćen ili opterećen. Babnikova igra sa posmatračima zapravo je provokacija očekivanja i želja koje kao publika nosimo u sebi.